Intoniranjem državne himne otpočela je svečana akademija koja je upriličena povodom 72 godine od oslobođenja Kosovske Mitrovice u Drugom svetskom ratu. Ovaj dan je prilika da se oda počast hrabrosti svih koji su se suprotstavili nacizmu, a posebno onima koji su u tu borbu za slobodu ugradili svoje živote, poručeno je sa akademije. Dakle, tada su se borili za slobodu i sloboda je reč koja konstantno treba da bude pominjena i tražena. Kosovska Mitrovica traži potpunu slobodu. Kosovska Mitrovica teži ka slobodi, a za slobodu se svakako zalaže naša država i naša vlada Republike Srbije. Svakodnevno to potvrđuje i prisustvo Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju na čelu sa Đurićem, kao i svakako svi ministri vlade na čelu sa našim premijerom Aleksandrom Vučićem. Kada se čovjek nađe među izabranima, on mora da osjeća i zadovoljstvo i obavezu. Taj osjećaj nije samo pomisao na one koji su stajali ovde pre nas, već i na one koje je ta čast mimoišla. Zato je ovo prilika da se podsjetimo svih onih koji su svojim žrtvama doprineli da stojimo čvrsto i da u budućnosti gledamo kao na šansu za stvaranje svih neophodnih standarda za normalan život na ovim prostorima. Tradicija slobodarskog duha i danas živi na ovim prostorima. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić istakao je da posebno treba da budemo ponosni što smo mi kao Srbi zajedno sa našom braćom bili na strani pobednika. On je dodao da je naša dužnost da se sećamo i pamtimo, ali i pitamo jesmo li dostojni visokih standarda koji su nam ostavili naši preci. Naš odgovor svima onima koji Srbima na Kosovu i Metohiji žele da oduzmu slobodu, koji sanjaju o tome da Srba na Kosovu i Metohiji možda u budućnosti ne bude, bit će uvek isti kakav je kroz istoriju bio, bit će uvek isti onakav kakvim su nam ga ostavili naši preci. Istovremeno poručujući da mi želimo ravnopravnost, da mi želimo normalne odnose sa svima, ali da smo iznad svega ponosni na našu borbu za slobodu i da smo mi narod koji ima razloga da gleda i u prošlost, da bi snažnije, hrabrije i samouverenije gledao u budućnost. Jer mi iza sebe imamo svetlu prošlost. Mi imamo ljude, mi imamo naše dedove, pradedove, našu braću, sestre, koji se nisu libili da za ideale slobode, ne samo srpskog naroda, nego svih ljudi koji su želeli slobodu na ovim prostorima. Dakle, imamo iza sebe ljude koji se nisu libili da i svoj život polože, da svoj život, najvrednije što jedan čovek ima, polože i uzidaju u tu našu zajedničku građevinu slobode koju želimo na ovim prostorima da imamo. Mi možemo sa ponosom da kažemo da danas svi antifašisti Kosovske Mitrovice, da danas svi antifašisti Srbije ponosno stoje radosni zbog toga što 72. godišnjicu slobode dočekujemo na način na koji sami želimo, razmišljajući i sanjajući svoju budućnost onakvom kakvom je mi želimo, ali iznad svega potpuno spremni da našu sadašnjost, da našu budućnost branimo i gradimo na istim principima slobodarskog duha i tradicije kako su to činile generacije pre nas. U to ime neka je večna slava herojima palim za slobodu srpskog roda, herojima palim za slobodu Kosova i Metohije, herojima palim za slobodu Srbije. Živela Srbija! Na ovaj dan Radio Kosovska Mitrovica obeležava 34 godine postojanja i rada. Koordinatorki radija Maji Fićović uručeni su ključevi od novih prostorija. Novinarki televizije Most Slavici Radulović uručeno je priznanje za objektivno i profesionalno izveštavanje. Priznanja su uručena i zasluženim pojedincima i ustanovama. Majkama sa 4 i više dece sa područja Kosovske Mitrovice dodeljena je novčana pomoć u iznosu od 10.000 dinara. Priznanje i novčane nagrade od po 5.000 dinara dodeljene su najboljim osnovcima i srednjoškolcima.